Donald Trump ari guhabwa amahirwe yo gutsinda Kamala Harris usanzwe ari visi perezida wa Amerika yungirije perezida Joe Biden mu matora ya perezida wa Repubulika ateganijwe kuzaba mu kwa 11 muri uyu mwaka wa 2024. Biri kuvuga yuko bishobora kuzaba ari umusozi uterera cyane Kamala Harris ashobora kuba yazurira. Byinshi bikomeza kuvuga muri aya matora perezida wa Repubulika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tuberere hamwe muri channel yacu yitwa Ajab TV Show Rwanda, tuguyemo n'ikaze. Ajab TV Show Rwanda. Donald Trump ari guhabwa amahirwe yo gutsinda amatora perezida wa Repubulika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahanganyemo na Kamala Harris uhagarariye ishyaka ry'Abademokrate. Nk'uko ikusanyabitekerezo rya The New York Times ndetse na CNN College ribyerekana. Ikusanyabitekerezo ryakozwe muri leta z'ingenzi zirimo Arizona, Georgia ndetse no muri North Carolina. Mu matora aheruka Donald Trump yari yatsinze muri Georgia ndetse anatsinda muri Arizona, kandi izi ni leta zifite igisobanuro gikomeye cyane muri aya matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri iyi shuro abatora bemeza yuko magingo ya biteguye gutora Donald Trump kurusha Kamala Harris usanzwe ari vice perezida, aho muri Arizona afitemo amajwi agera kuri 50% kuri 45 ya Kamala Harris, akagira 49 muri Georgia, naho akagira 45% ya Kamala Harris, mu gihe yagera 49 mu majyepfo ya Carolina, naho akagira 47 ya Kamala Harris. Abatora bavuga ko bafite ubwoba bw'uko Amerika izaba imeze mu bihe biri imbere, cyane cyane mu gihe Kamala Harris usanzwe ari vice perezida yatorerwa kuyobora kino gihugu. Ibi ngibi bijyanye n'ibyo Donald Trump yakunze kuvuga mu bikorwa bye byo kwiyamamaza, aho yakunze gutangaza yuko mu bijyanye n'ubukungu avuga yuko mu gihe atatorwa ingamba z'ubukungu zashyizweho zitatanga umusaruro. Ku rundi ruhande ikibazo cy'ubukene ndetse n'ubuzima buhenze ni kimwe mu bihangayikishije Abanyamerika, aho abakora ubushakashatsi bavuga ko ubuzima bwabo bwari bwiza mu gihe Donald Trump yayoboraga igihugu kurusha uko bumeze muri kino gihe Joe Biden ari perezida. Binavuga yuko kuba Kamala Harris yiyongereje Joe Biden ndetse ngo n'ibyaza ko bitabanye cyane n'ibyo Joe Biden akora uyu munsi, gusa ariko barushaho bakareba kure bakavuga yuko Joe Biden ashaje, niyo mpamvu yatumye adakomeza kwiyamamaza mu matora perezida wa Repubulika. Ngo niyo mpamvu bashobora guha igitekerezo ndetse no guha amahirwe Kamala Harris kubera yuko akiri muto, afite imbaraga ndetse n'imbaduko ndetse anafite ibitekerezo byatuma ateza imbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko kuri iyi ngingo bavuga ko Donald Trump amurusha amahirwe cyane. Gusa ku rundi ruhande nubwo Kamala Harris ari inyuma, afite amajwi menshi ugereranije n'ayo Biden yari afite, ataratangaza yuko azongera kwiyamamariza, ataratangaza yuko azava muri iyi gahunda yo gukomeza kwiyamamaza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kamala Harris afite amajwi menshi muri leta ya Pennsylvania, ifite agaciro gakomeye cyane, aho arusha Donald Trump cyane, dore ko afite amajwi agera kuri 10 yose ku ijana. Mu bakuru ubushakashatsi bagera kuri 15% bavuze yuko batafata icyemezo cy'uwo bagomba gutora. Uyu mubare ni munini cyane ndetse ushobora no kugira ingaruka mu buryo amatora azagenda muri rusange, mu gihe baramuka bashyigikiye uruhande rumwe kurusha urundi. Ibi kandi bikomeza kwibazwaho binavugwa n'abantu batari bakeya bikurikije umwe mu ngamba ze, dore ko mu kiganiro mpaka cyabahuje buri umwe ajya agaragaza uruhande rwe ndetse no guhangana ku mpande zikomeye cyane. Umwe agakana imirongo ye migari n'undi akerekana imirongo ye migari. Ariko kandi Papa Francis, umushumba wa Kiliziya ku isi, yavuze yuko abantu bakwiye gutora bashishoje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze yuko ubwe adatora, ariko ngo abantu batora ngo bakwiye bagura amaso yabo bakareba kure, ngo bakareba umuntu ufite ibibi kurusha ubundi. Muri makeya ngo bakwiye kureba umuntu ukora byiza, nubwo bose ngo bakora ibibi, ariko akareba umuntu ufite ibibi bikeya kurusha ubundi. Ngo muri bo ngo nta numwe uri shyashya, muri makeya kuri we ngo nta numwe ubereye kubura Amerika uko ari babiri. Ngo bakwiye gushaka ubundi muri bo wayobora Amerika akiza ku rwego rwiza. Kamala Harris
bivuga ko mu gihe yatora yakomeza gushyigikira intambara iri kubera muri Gaza iri guhuza umutwe wa Hamas ndetse na Israel. Bivuga ko kandi mu gihe yatsinda amatora yakomeza gufasha igihugu cya Ukraine mu ntambara kiri kurunamo n'igihugu cy'Uburusiya. Ni ku rundi ruhande bivuga ko kandi Donald Trump we mu gihe yatorwa izi ntambara zombi zahagarikwa ako kanya, kandi bakimara kuba yatorwa ari kubera muri Gaza iri guhuza Israel ndetse na Hamas, ndetse n'iri kubera muri Ukraine iri guhuza igihugu cya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Izi ntambara zose Trump we ngo ntabwo azemera. Kuri Trump ngo ikimuraje inshinga ngo ni ugushaka ikintu cyateza imbere abanyamerika bose muri rusange, cyane cyane yibanzwe ku bukungu. Izi ntambara we ngo avuga ko zisenya ahubwo zitubaka. Bivuga ko ari gufashwa cyane igihugu cy'Uburusiya biri inyuma, by'umwihariko perezida wacyo Putin. Kandi byanatangajwe yuko mu matora ashize ubwo Trump yaratsinze amatora, byavuga ko Putin yamufashije cyane kuba yatsinda aya matora. Ngo impamvu yo kuba Uburusiya buri inyuma y'aya matora y'Amerika ngo ni uko bamubona nk'aho ari umuntu waba agakingirizo cyangwa se inzira yatuma Amerika itagera ku ntego zayo. Kwangaha ngo byatuma Uburusiya bukomeza gukora ibishoboka byose bugatera imbere bukaba igihugu cya mbere kiri ku mugabane gikomeye cyane ndetse no ku mubumbe by'umwihariko. Ariko kandi ngo ntabwo bafata nk'aho Donald Trump ari umuntu wabasha kugera Amerika igihugu cya mbere ku isi, nk'uko bavuze ko imirongo migari yo kuba Amerika igomba kuba igihugu gihora kura ari icya mbere. Trump azwi cyane mu kuba ari umuntu ukunze kuba avuga cyane mu itangazamakuru. Ikindi azwi cyane nk'umuntu ukunze kuba atari pfana, kandi ni umuntu wakunze kuba mu businessman, ntabwo mu bya politiki yakunze kubyijanikamo cyane. No ku busanzwe bigaragara ko ari umuntu ukunze kuba ari mu bya politiki, ni umucuruzi ukomeye cyane Trump. Niyo mpamvu abasesengura ibintu bya politiki ndetse n'ubukungu bavuga yuko icyo yashobora kuba yateza imbere ubukungu kurusha ibindi byose, kuko nibyo ashoboye, nibyo kandi yakuriyemo yanakunze kuba akora. Gusa ariko mu biganiro mpaka biheruka byari byasize Kamala Harris akubise inshuro cyane Donald Trump, dore ko Trump inareklamu avuga yuko babwamiwe cyane ku ruhande rwa Kamala Harris, ubwe bakamutera umugongo. Dore ko kandi n'abanzi benshi byamamare bakomeje kugaragaza ko bashyigiye Kamala Harris kurusha Trump, n'abandi benshi bagiye bagaragaza amarangamutima ari mu bitaramo n'ubundi buryo bakomeza kumwamamaza. Ugiye kubera ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ubona ko abantu benshi byamamare bakunze kugaragaza ko bari inyuma ya Kamala Harris. Ikusanyabitekerezo ni byose biri kugenda bivugwa ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwuga kuri aya matora ya Perezida wa Repubulika ahanganyemo Donald Trump ndetse na Kamala Harris. Twiteguye kuba twabikugezaho kuri channel yacu yitwa Ajab TV Show Rwanda. Tunabashimira kuba mukomeje kuba mwakurikira. Reka mbwenge ibiganiro byacu byo nakagaruka Imana ikomeze kuba yabarinda.